Bog svima! Konačno započinjemo izazov, a ja nemam sreće. Pobjeglite i nabavite češalj za golicanje. I imam još jedan. Imam cijelu hrpu njih. Alex, stvarno nemaš sreće. Ne želim. Ali možemo biti prvi koji će pojesti svoju žvakaću gumu. Pojest ću nešto fino. Volim hibabube. Posebno okus žvakaće gume. Što radiš? Super! Pištolj je tvoj, a ja moram pokupiti sav Evo smeće. jednog za tebe. Hajde, ne psuj. Pogledaj mjehur koji ću napuhati. Nevjerojatno. Jesi li znao da se možeš igrati s mjehurićem? Ali moraš biti pravi majstor za to. Wow, to je stvarno cool. Alex, super ti ide. Ali sada je moj red da žvačem žvakaću gumu. Prvo ću se riješiti gumica. Čak znam trik koji će mi stvarno pomoći. A sada je vrijeme da ih jedem. O Bože moj. Podigni tu stvar aktivirana. Wow. A sada? Pogledaj koliki je to veliki balon. Neću joj dopustiti da napuše balon veći od mog. Oh ne! Što si učinila? Bože moj! Ne samo da je moj balon puknuo, već mi je i obrve odnijela. Kako ću sada živjeti? Hej, Taylor, opet sam tu. U redu, samo sam malo u panici. To je u redu. Pa, tvoj je red da probaš gumu. Napokon. Fenomenalno. Vrijeme je da se riješimo gumica. Pripremio sam posebnu mašinu. Postoji to ako mi... Možeš ih jesti jednu po jednu. Jesi li spreman vidjeti bolesne mjehuriće hnile? Peng. Zašto? Ne, prestani. Preveliko je. Što ćemo sada? Kako da je spustimo na zemlju? Bingo! Imam ideju! Moramo probušiti balon s tim pračkama. Alex, pucaj! Gledaj mene! Jer inače Melo će odletjeti u svemir. U pravu si. Moram sve napraviti sama. Vidimo se za minutu. Hvala Kakav ti! dobar posao. U nevolji si. Moram se sprijateljiti s pticama. Hvala. Jako mi je drago vidjeti vas. Hvala. O ne! Imam samo jedan hologram. Imam cijeli šator. Više od toga se ne događa. Da, jest! Pogledaj u moju hrpu. Moji Sjajno zubi maslo. smrde. Millere, ti jedi prvi. U redu. Gura! Jako volim šipak. Samo pogledaj koliko su očite zrnca unutra. Pogledaj. Istina, nije baš zgodno jesti ih, ali uvijek imam svoja 2 snježna vrtloga sa sobom za ovu malu poslasticu. Ukusno, zgodno i nema potrebe prljat ruke. Bilo bi bolje da bacim zrna na list, a zatim ih odjednom pogodim. Na taj način je puno manje zastrašujuće. To je definitivno 100 zrna. To je jako cool. To znači da ću biti 100 puta deblji nego prije. Iako imam samo jednu šipak, još uvijek sam jako sretan. Alex, na tebi je red. Prvo, moramo doći do onog najotmjenijeg. Rezanje šipka je prelagano, ali rastrgati ga na pola... Kako grozno. Alex sada izgleda kao manijak. Biti manijak nije ukusno, ali jesti šipak je jednostavno nevjerojatno. Alex je poludio. Ništa od toga, samo jedem sočan šipak, to je sve. Teta, zapravo si i ti glup, pa bi ti... Ne gubi vrijeme. Doista, krajnje je vrijeme da i ja dodam svoju žuč. Mela, trebam nož. Super! Samo Nešto više o pojedi ga. princezi? Dosadno je. Od njih prave ukusan sok, to je više nego zabavno. Pogledaj kako imam sokovnik. Vau, to je veliki stroj.
veliki sokovnik plus cijela hrpa nastavaka nara, mnogo ukusnog soka od nara. U redu, samo izvuci ovo od mene. Pogledaj ga. Samo mi se hvali da pije. To nije pogrešno. Je li bilo ukusno? Vrlo dobro. Dana, imaš li čak i pare na Snijeg, licu? to nije problem. Možemo ga lako ukloniti. Tu. Eto ga! Napravio sam samo Što se jedan događa? katapult. I pogledaj koliko Coca-Cola i Mila imaju. Da, pogledaj. Imam cijelu kulu limenki Coca-Cola, ali ja ću svejedno prvi piti. Barem čekam. Čokolada uvijek ima dobar okus. I također, nakon jela trbuh, uvijek boli. Došao sam na sjajnu ideju da popijem sve svoje limenke Coca-Cola odjednom. Moram ih otvoriti, a nakon toga mi treba posebna slamka s nedavno napravljenim predmetima. To je sjajna ideja. To je bilo tako ukusno na posljedku. Mislim da netko moli da izađe van. To nije taj auto. To je silovit urlik. Što misliš? Ja sam ipak dečko. To ti samo pomaže bolje. I dobio sam jednu glavu. Kako cool. Ne padaj! Ne! Dakle, pustit ću to. Osim ako sada ne budem morao dosegnuti gornju ružu. Kladim se da mogu popiti sve limenke čaše što je bila. Vi pil, vi pil, vi pil, vi pi. Samo nemoj bacat smeće na Točno! Oni su biljke. Boli kad te mačka udari u lice. Oprosti, jednostavno ne mogu prestati. Mila, što ti se dogodilo? Jesi li vidjela svoj trbuh? Na plinu je! Spasi se! Ovo je hitno. Žao mi je! Mila, podrignje! Opa, Mila, nema više kole. Ne želim više! Ne mogu dobiti više! Što radiš? Želim pomfrit! Pa, to je lako! Dečki to mogu srediti! Definitivno treba mulje! Moram nekako pržiti krumpiriće! Idemo na to! Ulijevam malo ulja u tavu i malo krumpirića! Ulje prska posvuda! Unuko! Ovo se treba odmah ugasiti. Oprosti, Jill. Malo pjene sam ti stavila. Žao mi je, dušo. Neka to očistim. Nemoj to raditi! Mogu to sve sama! Moj pomfrit! Svi su pjenasti i izgorjeli! Ali imam ideju. Uvijek imam KitKat u džepu. Ako ga razbijete na štapiće, to je kao pomfrit. Znate, ali čokoladni pomfrit. S blagim pokretom dobili smo čokoladne krumpiriće. Stavimo ih u pakiranje i na tanjur. Gdje možemo ići bez umaka? Ali ovaj put ćemo koristiti čokoladni sirup. To će sigurno funkcionirati. Kako ti se sviđa? Ovo je jako loše. Pokazat ću ti kako to pripremiti. Prvo ćemo se riješiti smrznutih krumpirića jer oni definitivno nisu za nas. Ogulit ćemo krumpir i izrezati ga. Da, uz lagane pokrete. Pa, ja sam profesionalac. Uvijek imam originalne ideje, pa ćemo koristiti stari kineski recept. Stavimo krumpir između kineskih štapića i narežemo ga, ali ne do kraja. Sve stavimo na štapić. Savršeno. Sada trebamo staviti u pećnicu i čekati da bude gotovo. To je
jako cool. Odlučila sam skuhati svoje krumpire. Mislim da će biti praktičnije kuhati svoje omiljene krumpire na taj način. Moramo zgnječiti krumpir. To će biti pire krumpir, zaista. Gotovo! Ne zaboravi posoliti. Dodaj malo brašna. Evo ga. I sve pomiješajte. U redu. Imamo krumpirovo tijesto. O, prevario sam te. Razvaljat ću ga s valjkom. Super! I moja omiljena šalica s nasmiješenim licem na njoj. Super! Imamo neke krugove. Napravit ću nasmiješena lica tamo. Sad! Stavimo to u pečnicu na pečenje. Moji prekrasni krumpiri su spremni. Oh, izgleda nevjerojatno. Trebat će nam umak, a ja ću napraviti domaći kečap. Treba mi jedna rajčica i stavit ćemo je u blender. Uključimo ga i sameljimo sve u pire od rajčice. U redu. Izlijevanje svega u posudu i list bosiljka. Savršeno. Oh, kako primamljivo! A što imam? Oh, ovo je tako slatko! Oh, ali nije za tebe! Dakle, upotrijebit ću obični kečap za umak. Nije me sram, jer sam i sama veliki obožavatelj kečapa. Pogledaj to! Idemo do Monike na kušanje. Monika, počni! Ovo izgleda smiješno. Pokušajmo ih sada. Wow, to je ukusno. Želim još. Sjajno. Bako, nevjerojatna si. Što je ovdje unutra? Jesu li to McDonald's krumpirići? Ne, nisu. Probajmo s umakom. Čokoladni sirup i Kit Kat. Super, sestro. Što je kuhar pripremio? Ovo je pomalo čudno. Dosadno. Paradajz pire? Nije impresivno. Pa, biram baku kao pobjednicu. Oh, ja? Ozbiljno? Oh, jupi! Ovo je nevjerojatno! Što želi mala djevojčica ovaj put? Pokaži nam. Wow, to je sendvič. To je super. U redu. Idemo to napraviti. Dečki, spremni? Pa, to nije čak ni obrok. To je samo obični međuobrok. Stavimo malo kruha u toster i malo pričekajmo. Oh, malo maslaca od kikirikija. Oh, uplašio si me. Oh, Bože. Hvala. Oh, hvala. Hvala, cure. Natrag na kuhanje. Radim sendvič s maslacem od kikirikija i mojim prepoznatljivim džemom od jagoda. Mala Monika ga apsolutno obožava. Miriše ukusno. Stavimo malo na drugu polovicu tosta. I vojla, evo mog divnog sendviča. Dečki, imam sve spremno. Wow, tvoj sendvič izgleda tako primamljivo. O da, oprosti, htio sam ga sam pojesti. U redu, napravit ću sendvič za svoju omiljenu sestru. Ovo remek dijelo sigurno treba pobijediti. Odlučit ću se za klasični sendvič sa šunkom i sirom. Savršen je. Što viši, to bolji. Sada trebamo malo majoneze da ne bude presuh. Oh da, savršeno. Umočit ćemo sve u moje omiljene Cheeto čipse. Prvo ih samo moram smrviti. Pa, savršena mrvica. Uhu! Imamo to, ali to nije sve. Trebamo umočiti sendvič u ulje da se sir rastegne sve do kine. O da, gotovo. To je zaista ukusno. Sline mi cure. Oh,
Zašto me gledate tako? Počela sam praviti svoj sendvič prije dugo vremena. Pa, pravim svoj kruh i trebam tijesto za to. Ali prvo, obojat ćemo ga. O tome govorim. Razvaljat ćemo ga uz pomoć mog profesionalnog valjka i bit će u svim duginim bojama. Sad ćemo ga poslati u pećnicu da se ispeče. Srećom, imam super pećnicu koja sve obavlja u nekoliko sekundi. Savršeno! O, što to miriše tako dobro? Šef, jesi li to ti? Naravno, savršen nož za kruh. Hvala, bako, na komplimentu. Usput. Ti si u redu, ali definitivno nisi za kuhanje. Dobro, režem kruh i dodajem preljeve. Svakako treba malo duge sira. Napravljen je posebno za mene, uzgajan na poljima gdje jednorogi pasu. Sve gotovo. Pau, kako su svi sendviči različiti. A ovaj je tako ogroman. Da vidimo. Wow, tako je ukusno. Što je unutra? O, sir i šunka. Što je sljedeće? Ovo izgleda ukusno, ali hajde da probamo. Da, ukusno. Što je sljedeće? Wow, sendvič sa sirom u duginim bojama. Ali kakvog je okusa? Prilično dobar. Odlučio sam da je pobjednica Seka i njezin veliki sendvič. Ukusan je. Oh, da, ja sam najbolji. Ne želim nikoga ometati, ali Monika slini. Pokaži nam, dušo, što želiš. Oh, to su pržena jaja. Kuhar je profesionalac u tome, a baka ih sprema svako jutro. Sestra će sigurno nešto smisliti. Pa ljudi, zašto ne počnete kuhati? U redu. Svatko može napraviti pržena jaja. To je mačji kašalj. Ali mrzim razbijati svoja jaja. Oh, jadna stvar. Bolje da malo očistimo ili Monika neće moći uživati u tome. Odvratno. Hajdemo pojačati vatru i gledati kako se kuha. Oh, kakva si dobra djevojka. Sada će ti baka pokazati zanimljiviji način kuhanja jaja. Trebam žutu papriku. Ogulit ćemo je i... Oh, eto ga. Pa, nećemo je guliti, već ćemo je rezati, naravno. I imamo nekoliko kolutova. Prilično ukusno. Zatim ulijemo malo ulja u tavu i stavimo naše male prstenove paprike na to. Jill, što radi s jajima? U redu. Razbijaj ih u naše prstenove paprike. Počnimo kuhati. Oh, prekrasno je. Oh, ovo jelo me podsjeća na cvijeće. Stavljajući sve na tanjur i gotovo je. Oh, bako, trebam uzeti nekoliko jaja i razbiti ih u zdjelu. Super, to je dovoljno. Sada će mi trebati moj novi kuhinski uređaj kako bih sigurno uklonio žumanjak i ostavio samo bjelanke u zdjeli. Molim? Oh, želiš se igrati s tim? U redu, izvoli. Wow, to su baš cool stvari. To jelo izgleda tako smiješno. Tako malo treba da dijete bude sretno. Trebam dobar mikser da stučem bjelanke u pjenu. Savršena konzistencija. Super. Sada ćemo sve rasporediti na papir za pečenje. I stavi to u pečnicu dok se ne ispeče. Treba će malo vremena. Jill, želiš li da ti pokažem nešto? To je zec, ali ti ga neću dati. Treba će mi ovaj zec da napravim zečje jaje. Biće nevjerojatno, a također će biti ukusno. Idemo uliti bjelanke i ne zaboravimo žumanjke. Bit će odlične za oči. Sada moramo sve pripremiti. Oh, osjetim miris nečeg zagorenog.
Zaboravila sam na jaja. Kako ću ovo dati Monici? Ali imam ideju. Mogla bih napraviti jogurt jaja. U redu. Nema veze. Vidjela sam ovo na TikToku. Krenimo. Moram pažljivo staviti jogurt na tanjur u obliku jajeta. Da, oprosti bako. Definitivno trebam tvoju pomoć. To je malo teško. Kako da ga otvorimo? Hajde. Ups, što je to? Želim probati. Tako je lako otvoriti. To je moje seko. Hvala. Ali nisam ga ni probao. Monika je uspjela otvoriti ovo. Nema veze. U svakom slučaju trebam breskvu. To će biti žumanjak. Eto ga. I trebam zelenilo. Stavit ćemo travnjak na tanjur, a na njemu će biti zeko. Gotovo je. Ovaj slatki oblak će izgledati tako savršeno. To je kao sunce. Wow, čekala sam tako dugo. Počnimo s vilicom i nožem. Prvo ću probati bakina jaja. Da vidimo. Pa, čudno je, ali ukusno. Hvala, bako. Što je unutra? Ne izgleda ni kao jaje. Hajde da probamo. Wow, nikad nisam probao nešto ovakvo. A što imamo ovdje? To je jogurt. Lijepo, ali idemo dalje. Što je ovo? Super! To je lijepo. A to je oblak. Čekaj, ovo je nevjerojatno. Pa, kuhar sigurno pobjeđuje. Napokon. To je moj talent. Ukusno. 1.000.000 lajkova svima.